Вактики Алекс холиш и шай хозираш ропок карду манзарае дитки на ончи боубуд. Вайн околис шут за храе матни пушида карда будва паси худ шот говори кард на гузуретки хама ексосоти шуморо бовар кунант. Алекс бохати пушидава дакика хойш отговори дар нас дишиша истода дил базону бароварда пайоми хунук ротах кикме кунат бозбини бошедиди и шедит наслино будшавад. Алекс ки бохашем вахауф ва илова дар шароитис йох бо техники и хунук шот говор аст ба шохахой тира и слох мекашад висам фаромуш месозад амохато е најобад. Алекс бохати вазнину шадит дар нас дидари хочет хона истода бадарози и торик ва хунук назар мекунат дар холати шадит фикр кардан мехохат ки чи кор кунат. Бонафаси амик Алекс бо ехти от кориба коридор мерават замин тахриф изолим мекунат хангоми харакат кардан ба пеш. Алекс ба охири коридор мерасад шидат гузури ексос мекунат вактеки дари панчарак шуда бо хузури мурочиати некуино баробаро мебинат. Чам кардани чурат Алекс дари курси марказро васео мекунат хуна и турик боа шокхо и ачиб ва тасвирхо и кухна и нобучударо боки ме гузурад.